ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kashipara 11 na Maulan Ray kalalong ka kinhon ban yo ra ya kanam lado haga jingya kun final haga lumpung yele kai jong ka first New Year's football tournament arajar arpuar daga ba penlim no ya ka Friends United kabana dong kamon nong mensong haga ni ka jingya kun final bala penlong de ki samla dong siap nong mensong hamadan or kaliar shlong kajingya le kai ha pedeng gini ki arkin hon kalong ka ba itnat na ba kajingya kun kalong para baya biang bor Kendiat minit tang Marias dang kajing yelek kai ka Friends United kalayo ban penki nengkong ya kajar hanrai shwaban kut kajing ya kun ka kelas step ka Shipara 11 kalayo ban penpai kala ya kane ka shikol kajing ya kun ka kelamid ha pedeng gini ki ardli ki kinhon kalong ka bayak hai namar ba amshim ladon bala ban penki ya kajar bad kajing ya kun kala shukut no da kajing ya kai ka ba mar shikol bad ha kajing ya shut tie breaker ka Shipara 11 na Maulan Ray kalala ban pelim ya ka Friends United na nong mensong ukong san hagani gasngi uba sambor lang ding do ula sam ya ki khusnam shiki nong job but ka Shipara 11 ka balayo ra ya ka nam lado kalayo khur ya ka song pisa ka balai pho hajar tingka lembat ka trophy kad baka Friends United kabalong ka kinhon kabawan baar kalayo khur ya ka song pisa ka bakhatsan hajar tingka lembat ka trophy finals kadiga G3 Storm ni Joki na pedeng may kuar ligi team sila isimenta ban po hidup finals te kadiga G3 Storm Joki mangilai igi team si bon participate ang niru di players bebet sudah hi long hapan aga ji somo ni kong ai baman na markani kamadan bar khait basdang kidi Arsenal lang sinam kumno banya ing kamadan kadi ni baman ni de menta kai ga bangi strat long ba hakani ka tournament ni players si bon yakai dan duduk third division kita nak ikut second division first division ni players per division tu pilih kah yang ni kani kalau saya mengilik matrik dah so mengilik matrik ni hapanya macam kelas A kelas B kelas 1 kelas 2 kini tournament sedikit kita kan nama kini tournament kita lang ting senior players but ketika players sedang menilai kah di kalau nak kumagi senior players ki ai ka jingkai bisa ki sedang ban group dia kejing sungu kayak lang ru sa kirang bak snong dong arli snong jong snong nomor song bak snong kaliar kirang bak balang school bat ke sports club nomor song ke balaya team up lang banyo ni kemadan nomor kuma fitip ibu ras kata kani kemadan ke jenjara banyo banilek kayang ni nama kadan podcast di dakajing media lem deputy commissioner ban pensutu iki custodian jong ni ke ground king ayo ban penengkam di kadi kajing tristam lang hi jong baro hi organizer jong ni ke club bro jong ni ke tournament bro sing samla lumsyap nomor song kita kan tining aku abang abang yang sungguh yang bisa isian ni ilek kai bahan mir best team जब ऐसे दौरा लगा था तो फ्लैग में डाला था उतार काट दी
Ila apa siya kamunta kabukod ka final berarti siya ka final ni boro arti team ka ila ka bahay ni nang pikar ka ihon te boro arti ki gol por bila ka na game bi kanat ni bat kasil min ka mi iba ka kani ko penalty shootout ka poy hadu ka tunga jisep do tungot ni apa aja ni ro ya boro set of this ibala isut mga penalty shootout matmangi lagi ni ki matches belada pinan ki shoot penalty nang be bomb sa strong bro hindi nang day na di man yang ibra baro ka bisa shoot penalty na penalty ka lang worthy of final